Салом алейкум, ака ҷавон, сӯзе тинҷи хубе? Салом алейкум, брат, сӯзи хуби, саломатиё хубай? Ҳамеша шукрона Алло, ака, шумо сӯзе хубе бародар? Чӯ кади настроениёт сӯзай? Ҳамеша шукрона Алло, акаҷон, ҳами хонада ёнбуд, сабр, фаҷдат. Ака дина рости гап алоқада будем уже ай динангӣ мусибат уже в курсием то што ки бародар ай дунё гузашт, худо раҳматш кунад, ҷӯша ҷаннат гардона. Барои вай хостам бародар аҳволпурсӣ кунам, то што ҳами ба фикрам ки агар збора маҳкам кунем варианти хуб мешуд ба фикрам ки. Чӣ фикр доред? Беҳтарин мешавад, акаҷон, беҳтарин мешавад маҳкам кардан кор. Ана гадори худо ба бародаро мерасонем. Ҳазор раҳмат барои дастгиришон, барои занг задагишон. Ҳазор раҳмат бародаро. Дигар ягон сум да ягон карта нагзаронем. Ҳазор раҳмат. Иншолло ҳамо қайд ҷамъ шид, агар ки худо хоҳад ҳамашро мерасад. Агар мабудо ягон сум зиёдӣ кард, мақсад занг бизанам, ҳамо пули мондагиам мо дар кадом раҳ расход кунем. Мақсад ба фарзандош рӯй кунем. Мақсад ду фарзанд дошт. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои зангзадагитон, миннатдор. Ещё хотел подсказать друзьям, которые звонили из Кыргызстана, Узбекистана. Поддерживали нас, спасибо вам большое. И желаю вам счастья. Баъдан миннатдори худо барои аҳволу хоҳаро, модаро занг задам, ёрдами худшона расондам. Ҳазор раҳмат барои ёрдамотон, барои зангзадагитон. ай бародари мо ай дунё гузашт. Дигар дар ягон карта пул нагзаронем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Братанҷон, анаку мурдара Тоҷикистон бояд равон кунанд ё ки ҳамиҷа мақсад мегуронанша? Ака бози рости гап, акаи ҷавлон насиб карда боша, худо ҳам панҷум шашумда ваъда додан ай хосту ки рейс бояд шавад. Агар ҳамин рейс шавад, иншолло ки роӣ мекунем. Агар ай панҷум шашум агар рейс наёмад, мақсад ҳамиҷа хулосада омадан ки ҳамиҷа гуру чӯ мекунем, дафнш ҳамиҷа мегзарад, ҳамин Питерда. Иншолло ки 1-2 рӯз пас, шояд 4 рӯз пас маълум шавад ки равон мекунем ё ки не. ҳамеша мо интизорем, 1-3-4 рӯз мекашад. ҳами аниқ гуфтан барои ҳамақа мақсад ждат мекунем. акаҷон, агар шароит чид, агар ягон рейс чид, равон мекунем. Нашид, иншолло ки ҳамиҷа мақсад дафн. ина коромо сар шид, кор баромадем, худоро шукр, муҳтоҷи ягон пул нестем. худоро шукр, хай мо ҳам ҳаракат кардем ки бародар соз шавад, не ки хай худо ҳам вақт соатшам оварда буда, дунё гузашт. бози айни волда моро қарор дорад. гуфтан ё 4 рӯз, 5 рӯз, хай худо худаш. иншолло ки бо 3-4 рӯз пас ҳамаш маълум мешавад. одамое ҳастанд ки мақсад гуфтан ҳами 20 рӯзшам мебинем. хай баъд охир дар як гап гуфтанем, акаи ҷавлон ӯ рӯз дар ҳамин бора сухан кардем. бародаро, мо пеша акаи ҷавлона ёфтан 7-8 одамда муроҷиат кардем, 7-8 блогерда тоист муроҷиат кардем. намки хонада 7-8 каштагӣ будем, 7-8 блогерда муроҷиат кардем. ҳамое ки моро мешинаванд, садои моро ҷавонмардӣ кунем, смс менавистем, ҷавоб намедодем. як хеле ҷавоб додем ки ман наметавонам. неки акаи ҷавлон мардакӣ кард, моро занг зад, мақсад як смс широӣ кардем, дар смси мо ҷавоб доду, гуфт бародаро чӣ мушкилӣ дорем, чӣ хизмат кунам. акаи ҷавлон мардакиша нишон дод, дар ҳақиқатан дар бари мо рост истод. ранги шумо зад ниход назада, омад дар бари мо рост истоду, мақсад моро дастгирӣ кард. мо мақсад ба ҳамин рӯз расидем. ҳазор раҳмат акаи ҷавлон, зинда бошӣ бародаро. Саломат бошӣ, саломат бошӣ. Ҳар як акаи ҷавлонда подписатсия кунем, лайк кунем, дастгирӣ кунем акаи ҷавлонда. беҳтарин одам 7-8 блогер аз барои Аллоҳ гап мезанам, зад ниход задагиам. дар смсҳо ҷавоб намедоданд. як дуташ ҷавоб дод ки ман наметавонам ин кора кардан.
نمیتونی کار کرده پاک تو کار تا برای اون استرویکا کار کلاس نمیتونی کار کرده یکی اکای جوان مردک بوری برو اومدید دوار ما رو سیستوتی ما رو دستگیری کردی هزار احمد برادر رو بدورین اکای جوان رو دستگیری کنیم پادپیسات کنیم لایک مونه انشالله که در لبای پسی بلندی دستگیری هسته саломат боше бародаро ака ман ягон касаҷа паст заданӣ нестам просто одамое ҳастанд шояд просмотр мехоҳанд одамое ҳастанд шояд подписчик мехоҳанд лекин ман ҳамин худам ғарибӣ даем бародар ман худам ина чандин боро гуфта будам ки ман мисол квартира даем ҳуҷҷат тах кардестам лек параллелна бо мисол негуфтан наметавонам охе зинда боша акай ҷавлон бовар кар ҳар касам ғайрата надора ранги шумо мақсад блогеро ҳастан бисёран мақсад мебуран конкурс мекунан мебуран гап мезанан лекин хеле олад вақте ки мо мақсад чӣ кардем ягонташ мақсад ҳол нагуфт ягонташ ранги шумо мақсад ҷавонмардӣ накард ҳол нагуфт чикор кунем чӣ хизмат кунем ҳамаш хеле задан акаҷон дига мо ҳами ба як бародар гуфтем бия ҳами акай ҷавлон да як сухан ки иншолло ки باید کار حل کنه که نه خیلی خدا را شکر شما در یک SMS ما ابرد جواب دادین نمراتون روان کردیم و با شما صحبت شدیم مقصد وقت ساعت معین کردیم همش ویدیو ابرشنی کردیم اکجان هزار احمد برای دستگیریتون لیکن انا آدمو اگر بر وقت همین کار سر میکردن شاید این برادر ممکن که صحت سلامت میموند خیلی نصیب تقدیره دو روز اکا نایستیم یک خیلیش 3 روز اجداد کردیم اتفید یگان اتفید نیومد یک خیلیش پگش اتفید داد که من این کار کردن نمیتونم خوش اتفید داد که من نمیتونم مقصد جواب نیست شما را یافتیم هزار احمد که اکا جون مقصد خیلی هم یک SMS مودا نمراتون روان کردیم رنگ دیگر رو مخفی نکردیم بجا نکردیم نگفتیم که من نمر ندارم ولی بگیرم و زنگتون میزنم یا که خیلی و خیلی اگان گپی زیادی نشد شمال باری نمراتون روی کردیم گفتیم برادرها چه خدمت های گپ زنید مقصد ما همه واقعه کار شما دا فهموندیم مقصد وقت ساعت انیخ کردیم جدا کردیم مقصد همه را با تاریخ ویدیو ابرشنی مقصد که شما صحبت کردیم شما دستگیری کردیم این برادرهایی که دستگیری کردن هزار احمد برای دستگیریتون مینتدار الله شما را نگه داره برای زن زدگیتون 24 ساعت من در علاقه بودم اکای جوان هزار احمد گپ نیست سلامت باشه بچه ها گپ نیست اکای جوان زنده باشی برادر گپ نیست انشالله خدا خواهد کنید 3-4 روز پس انیق میشه انشالله که با ما هم باشه میفهمونیم که چیکار کردیم چیکار میکنیم یا که گیجو میبریم یا که همیجا یا تاجیکستان یا همیجا 3-4 روز پس انشالله که معلوم میشه گپ نیست میدونه که مقصد اما میدونه که کاری یک روزه 2 روزه نیست دو درون ایستادن مقصد رو نیست اگر تو میکنن چیکار میکنن انشالله که 3-4 روز پس معلوم میشه گپ نیست برات سلامت باشی تو علاقه را خوب باشی گپ نیست اکجان انشالله علاقه داریم خوب دا خوب دا آخر چی گفتنیم هموطنای عزیز اگر همون نفرایی که جواب ندادن اگر барвақттар جواب میدادن ممکن که همین برادر شاید خلاص کرده میشد خیلی که میگن در تقدیر نصیبش همه قبضه خداوند جانش گرفت جاش جنت شوه خیلی در حقش برادرها دعا کنین در پناه الله باشه صحت سربلند باشین همه وقت در پهلوی همدیگر باشین همدیگر را دستگیری کنین подписчик, просмотр, лайк и ҳамаш мешава вақте шумо якдигартона дастгирӣ ки кардин ҳамин халқ ҳама вақт ҳамроҳи шумо мешава барои ҳамин дар паноҳи аллоҳ бошед худованд имонтона мустаҳкам гардонаву то видеои нав ба нав бошед